Kasamla Hafika Pochna berusamla Keret Korba kelajop ikan nam kilak do hakarin sane kop Miss and Mr. Laikor jangka masa telang arajar pausan belepin long daga seng samla shnong Laikor pelun haka pratrik rempang arajar pausan. Kui pat kinong job hakarin sane kop jangka Miss Laikor arajar pausan kilong kasamla Marvinia Korba kebelawan baar kasamla Ani Bansara Kharkongor kebelawan hakadan kebalai. Kasamla Hafika Pochna kelajop ru ikana Miss Perfect 10 arajar pausan bagasamla Thirisha Lingdo kelajop ikana Miss Congeniality arajar pausan. Kerba sikui pak kinong job ha ka Mr. Laikor kilong samla Davio Pochna belajop ikadan kebaar berusamla badondor marbanyang belajop ikadan kebalai. Usamla badondor marbanyang belajop ikana Mr. Perfect 10 arajar pausan. Usamla Keret Korba ulajop ikanam Mr. Hang arajar pausan berusamla Elias Kharkongor ulajop ikanam 6 Mr. Congeniality arajar pausan. Yakini kinong job kaseng samla kala ai deki sernot ki momento berkesong pisa. Lepin shongshit yakani kata masa reka jingsha naga kenhuan shilong artist kawan sedan evolution Laikor but no DJ BB Smith. One Jay Mauri, Elias Karnayor, Bijoy Sangriang, Arjen Nangsan Biam, Sylvester Noklau, Yasan Kupar Biam, Davio Pochna, Keret Korba. Ini dia Joshua Rang ikan thai masa orang ikan thai mak. Ikan thai bat contestants name kidai. Haswa bangan ongi kerteng jongki ngopha daya ai ka jing thapti kalong si benta kombai men se me ki mo. Banan ko ide Thirisha Lingdo, ba ide Jofika Samriang, bala ide ibada ai jing shu ba bada ai jing hun Kharkongor, basa ide Yada Shisha Kharkamni, basa ide Marvinia Korba, banre ide Clary Kharkongor, banyo ide Rebecca Kharkamni, bapra ide Hafika Pochna, bakanda ide Ani Bansara Kharkongor, bashipo ide Rosie Mary Menzong. Aga jing tapti bacam nam tajam ki. Ka tradisional kepada hapat I kasab lesi ka riam terai pilawan pong kasi penaru boy waram tiap tambah ini jong kasi tradisional hangta wet ka introduction ma ta in ya chai nak liang jong kigen thai ma kat ba kinang ya pirokti ya besat sat tap besat ma. Jesus hem haladi kapela igi benyeng joj badbanya chikman kajan mir ka basuk bakmen ye pi baro ki pai banong shongshnong badi piru ki shongno budan burom kagerteng jonga ka dei Thirisha Lingdo ashong asa po Laikor ngi dong soyong bi pat ngadon ru arp khnai snem ka karta pat ngadei ru badrei hapo I am shilong pat kathong ka bangadon hakajing im jonga kalong menlongkum I make up artist kublei shibon. Kajan miet ka basuk bat ka bakamen ya pibaro ka kerteng jonga ka dei Jofika Sangriang ngasong ngasa halat kor mauri pedeng snong kikam ki banga jus ngoten nat banle kalong bangan ne basketball ngan setting set bangan le make up bat kom ta ter te lengba kan ne karan san ngakwa ban ai mensiam lamru iki wei pat ki para samla ki bajudan ya kaman ban sim benta hakum kini kita masa kublei shibun.
baro kajan mi kapasuk bat bakamen kamtam ye ki shong knor patan brom kakateng jonga kate pada ajuan ka kongor ngashong sa halai kor hakatong na dosyam ngadang plie ka kelas 11 kakarta jonga katprasnem ngashi sautan ban shajing shet bat ban shat kajing temu jonga kalongba ni kom ki kasi ni dei ban ne pensa ya kariti duster komba pilai i banga penan kam ya kani ka kunup kalongba hakapor menandai ni shepenan kam hakapor bangi lejing late hakapor bangi train kita balait na kasni no slap kublay shibun kajan met kabasuk bakamen ni pi baro nga ai khuble ning kong e yaw blade dragon ran ubala ai ngi ya kamet kabakoi bkhya nga ai khuble ru ya kishang knor budan brom but ya kipai ba kibara dan nang ngi bani kakateng changa kate yada sha khar kamni ngashong sa halait kor nang deneng kasnem changa kate khaprasnem but ngadang pule ya class 12 kakam kaba nga sngotina de bande kolong banshat ban rai khubai shboy kajing ipu iping kam shong hakadul hendre ka shong hakaminsim kaba pinpau ya kata kajing light load kaba shisha kajan mit kaba suk bat kaba kamen ya pi baro ning kong ning shang ngwa ben ai khuble yu ble unong bo nong thau ubla ai hanga hapi ya kamet kapat kaba koit kaba khya ngwa ru ben ai khuble ikinong bishal but kinong penong kibla ai yangi kane kalat pengyeng halor kane karansan kakerteng jonga kalong marvinia korba nga shong sa halait korni so yong a ngalayo ya kakerta khat riusnam but menta nganyai le ya ka board exam ke ai ka ba nga sotanan penle kalong bangan take part haka sports events bangan shet batu bangan tho poetry bangan shang perthai kapang jonga mantakas ni kalong benwandra eka jingsuk bat ka jingsngan ha ka imlang salang kaba da ka ktin nong way ki ong to bring peace and security in the society but karyam jonga mantakas ni kalong karyam tindrai jong ka shela mustro kaba pinpau ya ka jingtbin bat ka chinge jongki nong shela te ngan penkut da ka banga sot iki kintin kiba ka founder jong ka school jonga ka Mary Ward jong ka Lord to convent kala ong show yourself as you are and be as you show yourself pen iya late kumba pilong bat long ru kumba pipen e kublay shibon and thank you.
Kajan mit kapasuk berbakmen ya pibaro ki bayadon hakani kapur kamtam ya gishong knor badon buram kakerteng jonga kalong clarisa ni akhar kongor bangashong ngasa halait korngi dongso yang bi ban menta ngadang puli ya ka degree Hasin Anthony's College ban haba phai shakani karyam bangapong menta kadai karyam tanrai jong ki garo ban ya kani karyam rajutip kom kadak manda Bat ki garo ki jupong ya kane karyam haba ki don ya kawangala festival Kublai Shibun nganget ba kajinget haladi ba kajing shitrai shitom kilong kilat ban poi shigajing job kajan miet kabakmen bat kabasuk epi baro kamtam ikinong bishar badan buram nga kerteng ihafika poshna ngaladan khat khandai snem karta bat manda ngadang le ya ka BA first semester jonga shaba jong kajing empule ngadan ru shibon kijing sutanat kumya ka modeling ka fashion designing bat ikiweiru kani karyam kabangam riam menta kalong kajing peni ya kajing rius pa hagi culture jong ki penar ha Meghalaya banlong menta jong kani ka pageant kalalong kalat kabakraw na benta jonga ban penslor shushu yaladi bat ban penem yakimat kibanga shibon tikumta nga ai Kublai Shibun na benta kani kalat kapakarpang bat kapakongsan Kublai Shi Hajar mo kajan miet kapasuk berbakmen pi baro bat kamtam pi kinong bishar badan buram nikong ning shap nganai kajing songu yo play try kanrat play don ringkat bat ni iwei pa iwei tika kerteng jonga kade ani bansra khar kungor bat ngashong ngasa halat korngi dongsing bat ngade I contestant bakhandai minta ngadang puli ka BA 4th semester jonga ha Morning Star College ngajus ngotanat ba chat bat ban sngap ikijing ruai na markini ki ajing kemen nga tika jing trang ka jing em jonga kalong pangan long barpon ka ba trash top bat ka basngorit ha kanu ka benta joka jing em jonga namar ngatep ling ba kini ki benta ngan la bat kamtam ban pen kemen bat ben pen sngop ha yi mei pa jonga tin karyam ka bangariam menta kede karyam khasi but karyam khasi kade kawai na kiryam ki badan buram basyongkun bat ba itanat Kublai Shibun
Kajan miat ka pasuk ka bakaman ni pi baro, bat kamtam iki syong kuno jangi badan buram. Kamutu in life janga kalong wat iya ela katin rai shedien namar kalong kabor jong kalawe shikman. Kakateng janga kalong i Rosie Mary Mansong nga syong asa halay ko sa ulataneng contestant number 10 bat kakata janga kalong arpos nam nga na puliro ya ka BA Bachelors of Arts ha Morning Star College padru nga tre hawat Supakya Hospital nga jusu tenar bansyan bat banshat khasi ba banshat kum Michael Jackson ro namar ulok mo way uba inspire ya baro kaleng ka pertai sa dong ginong shot kublay shibon. Kajan mit ka pasuk bat bakaman ni pi baro ki bedan hangni bat khamta me pi ki shong kanor badan buram kakateng jonga ka deri nandu mauri bat ngadai khna pudi po ka Shillong Commerce College bat nga shong sa halat korngi nong madan nganget bakadan ke eke ke bana shopo ka babenlong e kinong job at kinong sharem kinong job ki dei gitu ki bajus ngap shisha ya ka jing shisha jong ka donut ka jong ki ngayang hangni khama jong phi namar ka ni ka ketien ka se yem ka jing long jonga bat ka ni ka pen slur dau si yem ban shakri ki pa jong u da ka donut ka jong u khublei shubun Kajan mit kapasuk bakamen ye pi baro ki parashnong paratha ki palawan mansa khilang ingi hangne pat kumjur kinong bishar badan buram ki bala pelaj por khna gani jan mit kapamanta ka keteng janga kadai wante mauri ngashong asa hakatong laj kor saulat dawa
bat kakam ka bangan ci suntanat kalong bangan ruai ba bangan tem namar kadai ka wei ka jing ai man sia nam ta janga bat kumjuru nam ta jong piwi baro kiba singap bat mat de kapang pedeng hakani ka jan miet ka mamanta ka long slur bat ngenla banthom ya ki jing kulai sipon kulai sia jarngo. Kacan mit ke besuk baba kemanya pi baro ngaku ampa ko sungu ek shop knor bai ki pai ba baro ki bon mak syane ngi hakani kemit ka kertang conga ka dai Ilyas Khanayor ngamta ngala don arpo as nam kerta bat ngala pendap ya ka degree jonga na ka Morning Star College ngamta ngala don apa dang kecing tray kenang bangala ban Christian Shu LD na ka benta kecing pule ki bakam he ka dan pan ki hobis jonga ki dai bang sotonat ban ruai bat ban lekai football kadang kowe ke kuat sebang aku aban shelem bat pi minta kesini kalong ba talent is nothing without hard work namar ngaku aban share pi kani namar banga sutu ba ladang idon kenai kasap kapong klem kacing tre sitong ngim long ai lada ubri ubudan ya kasap ru lada minut ya kata kasap kamlong ka basa iso andre lada ubri tre sitong pat ula aban poi syakatong kumangaru ngamdai ubudan sap LD bangan yang hani kerensan re nang ba kacing irap jong choreographer bat kacing tre sitong lang alala ban dan mata khamacong pi kulai sibun bat ka tamasa telang ka bakamen baka basuk ya pi baro. Play pi baro baka jarmi ka besuk baka bakaman ya pi iwe pe iwe ka kerteng jong ade bijoy sangriang bat nga syong nga sa hadong nong madanmi kalakot arpo ars nam karta bat ngadang up ya ka result jong ka bachelor's degree jonga ki interest jonga kilong malakai basketball ban draw lan ban sketch kapang jonga menta ka janmiet kalong nai perkhat ya ka baladap em ha ka bamenta bat perkhat nam ta kalasya beshpo Tingin ay jing top tiga jam. Ceprang dekat kom ke buram. Hoi. Kulai siponi pi baro ibaladan hang ni bagajan mi ke besok. Keteng jonga di artan nang sen biam bangasa adong nang madan blok A. Ngala bet arpu ars nam kereta bat ngadang pule ya ke BBA degree Hasilong College. Kulai siponi.
ka janmit ka basuk ba kamen phi baro ha ka bani kong ngamla khem ai ngu play u balari bosmar yanga bani ngilang kumne ngyo ka mer ka koi ka bkhya ta khle ya phi ki shongknor ya ka pa phila play po khana ha ne ka janmit ya ban pet ban khmi ya I thei bhapreo ba rang ka sai cho ka shnong le ko cho ni snam a cha apusan ta khle ru I ki ramba shnong ba ki kam shnong baro bat ya phi ki pai ba ka jingdon ko chong phi ka long ka jing ai man sim yingi kum ki noise mata hene ka janmit ta ka ngai khuble ka pang ya ka sang samla lai ko plon ni ka bala shemi ni ka rai ya ban plong ni ka program ya ka ban chiet ye miss ban I master lai ko chunis nam aja pusan ka ka tang jonga ri service ta nong khlaw nga song asa hali kon nang pa ka dong ka pangas ha ka ka dong la dan thring bat ka kam ka pang treng sipula menta te ngatre kamajong berkam bangas tunat pat kre kami le kai football berkamutu jonga kalong ban play jumut ya kam ka papitmu wan umpet shno handai ya besh khaman khuble shibun o sesin ngam kelas sesin ngam nong ba hari opor ngayang rengkat berkani karyam kasih terai khuble shibun Bun yapi baro berkecanmit ke besuk berkemen yapi kekerteng jonga kadai ke yaisan kupar priam bat ngapule ya ka BBA first semester hapo Shillong College ngalayo ya ka arfu senam kerta wa kapang jonga kalong ladang ile hak ka lada kadai hakapo kajing pule na kajing ile ka hak ke bangile ngim judai banran den ladang nyiran den haka kapor bangin day banyo ya kajing job kin yon ay par giway gibreo kublay shibon Kublai shibonya pi baro ya don lang menta ka janmit ka kerteng jonga ka dei davio posna ban nga shong asa halat ko la sahab ngalong ukna ubas ngotenat ubas shadraham bat ba id pha hakane ka limpung pini dor na karyam ka jing ngotenat jonga kalong banyala kai habon chat ki jing la kai bat bandar ringkat ru bat ki bahayeng bahasam ngaladon arhos nam karta bat ka jing temu ba ka jing angno jonga kalong bakat bangadang try shitom katangan sayo ka jing job kublay
Kajanmiat ke besuk berkebakaban nyepi. Kunong besar beron buram ki bahayeng basam perlok perjor berkebjui piwai ki beradon mentalang hakane kajanmiat. Ningkong ning syap ngai kan ngu kedam yo bloi try kan rat bla ayanga kane kemet kephat ke bakot ke bakya manganyo mangan simenta hakane kajanmiat. Bat kebaar ngai ke jing kublai na ke bentai kinong besar bakila plat por kenang baginyo bendon mentalang hakane kajanmiat. Kakerteng jonga kadai keret korba ngasong ngasa halat korngi soyong a ban ngandap daga jingkemen bergejing sarong banyo mencimenta hakane ke arajar arpsan temasa telang bela penya dak seng samla lajko derbar pelun ngala ada pendap ya ke bachelor degree jonga na deradun house nam arajar arpoar bat mentang atrai kumu bouncer bat kumjuru kumu personal trainer hajim kebanga jus ngotunat panle kalong bangalek kai football ngalekai gym ngancina bike ngancina kali bat panle kanu kam kabakentiu bat kebayarap tang yeladi indrai kiwei ru kumjo mentang ayo yakane ka kabuk siar bangan peni bat penpau shapi yakane ka jan ka bangapong bat kane ka jan kalong ka jan tenrai lani ka traditional dress jongki preu nagaro hills kigaro kilong kiwei ni kinong song hangni hari megalaya kibla bananam ya ka jingi tunat bat ka jing song nong rem ka akor ke purom ke imlang ke salang bat ke riti ke dustur jong ki priyo ke shwa bangan penkut ngashkwa ban pasat happy ya kawai ke jingong lane ke moto bat kata kalong tolong ki banget bat ki ba shanya halade be someone who believe and trust in yourself wan num shepting lane artaten bat sedang lane banle ya kanu ka kam totip ba ka jinge lane ka jingjinjar ke baningkong kalong bangin sedang wai bingila raikot bat ngila scam jingmut kam kijam kilayai be shakaman rangkat bat kajengi betelenti ubah halor tang kini kublai shibun kublai shiajar ngo jam namta ki baro ki contestant ringkat ki gete bat ki senrang Te kumni ingin yo no saya kajing ruai ide Mary Banala Mauri singing ide bayo fast mene so baban wan no stage Kagetang juga jingrai kabangan rai menta kadai us iem bala rai da I dusman sun
kertang jonga kadai mewan ket bok mauri baka kertang jong jing roi kadai sembok siar bet kiriam ten rai nela ka shong kun shong blai haka Kida sud kida shor kerpang dakik siar kirong rupa bet kinara kirong shenrai thoro stam jan kor muka bahar banwat keleng bertei lachwat gayo satang hari kisyarat tang em baju ken oi kito satang hari kisyarat tang em baju ken oi kito akarib labet sembay sembok siar ublahi kida ker suker pada lakat mai rikis yang kelawat kentang himakasai ukas nam kaut pateng pateng paklai satang hari kisyarat tang em baju ken oi kito satang hari kisyarat tang em baju ken oi kito bet kidur shong kya shong spy kidur tips ngit belum palang kisah na prengkli hatu shenrong la usnu pipan kelong akor kaspan kidak ren tien blai shisha la pu mapi tamha bertei na kli bertei kari batang sitro kari ba em kiriu krau melung tang em kasneng kakro kari ba em kiriu krau melung tang em kasneng kakro akari blabet sembay sembok siar ublai endang awat syatrai bertei long le no rikik syat kitway kikram kikro jelai banjo petkai ngamnya pateng pasai satang hari kisyarat tang em baju ken oi kito satang hari kisyarat tang em baju ken oi kito bet kiriam ten rai nela Blaze buat mentangin yad no shaka fusion round mentangin yo sha na kaliang jom ki miss ngimpat tip sibit ki miss like go di ino tapi mentangi bade wi bade kan thai miss me day miss me to in yad na ki contestant ready shwa ring men sim pen hair men sim le ka pidon ka style to Teresa Lingdo contestant number 1
contestant number 1 Badondor Marbanyang. Ai jing top ti na bentar ki sien rang, come on. Tapti ka macam nam ta isketri jongi like ko dawar pelun iba skateboard car kemor.
nampak itu channel budi. Dah. Hakani kapor nongkong siap ipun pau je sungguh yo boleh terkerat hak bau la ai ngi kena ka por ke pementang ni janmiet apa ni jing kreat re boleh don kat bagi kerpang bagi ni kon samla jungi la penyai ni program ai ku play ya Michael Pengro badi perlok jungi bala host ni program bala pen songshit bahai ya baro ki bawan sya kani ka program ta janmiet te kerpang ki thei bagi rang samla jongka latkor ki balai simenta kemudian nongkong ya i presiden Pak Michael Wansong secretary ba Aldrin Kartngol juga por ngai kemudian kepang ya i ba Johnny Stal Mauri bade advisor jongka seng samla ya kilong keme i presiden secretary nanta ya ki para noket kam jungi baro sau rong ba chnong jongni darbar chnong latkor ngai kemudian ki nong bisyar ki bawa penyai PNT akaban long ke bakoi ke basubah na mentang ni competition de kerpang ya pi baro ki nong song snong ki balaya wan ban senran ladam klem dan mapi ki nong ya senran ni ki nong aiman sim ki samla jungi kilong ki badiau de ne college pun nak menta kene ki jing plat po jong pi ban wan senran ban ya aiman sim ya kaseng samla kerpang ki ni ki nong sementa hakini program repair hang ni like call ngi sngo sorong bangi don pun ki baton sap kombai i menta dan kisap hak bayi de bagi jingruai berper berwai sultanat lagi sul basiang bar sultanat basyok mensim na benta jungi baju kaporo ki nong sya adu kan thei ba senrang kun samaji batbit sya ban ki la ka jong sengkai ban pen song shit ban sementa kanik program te khablei sibun sisa sien nam ta kanik sen samla la kot pelun kepada lembah jong pi ki kon samla jungi ke ban kong kale ke ba pi penslul ikon sama jungi ki bagi sementa kan kapor bar kabar pada ke dia jing ailat ke jongpi lamba kan program ke ba pipo ha kan ga por ke pementa ini sengi arsengi andre ki samla yo ya kalat ban peni la ke jong kesap ke ba play la ai lo jongki te kerpang ro ini kon samla ki ba kan te ba sendang ke bagi sementa ha kan ga miss but master jong kalat kor te ngimdan ye kertang jong darbar sedong nga aku beli kerpang ya barok kinong la bha ka jip krek kalong ke babit babyang nodong sedong bang atrai jinglut kabun te ngimla ban klet kinong la bha ki ba lasno menta ban pendit biang ini program barok kowe bakane kandai ka jing sa jikan mau jugi kon samla jungi ban organize kane program akan mau hakini kisnam lalek la selembah ila kenja ngam lada ngam bakla kandai du si post nam hadin balami biang kane ka tamasnal telang jong mentau senam ajar pusan tena kalian jong terbar senong ikut bok yang sai sien ki noelam jong sang samla lai ko pulun rengkat pakiru dukhat ki badan po jongka bagi nangai petulun ya ki kam ki jam beide bat kentu ban kan pham ban penslul ya ki kon samla jungi kan thebe cendang ki badan sap ha ki benta bo phero pher na kalian ka senong ni sungo bangin nangai don nadien apa pidon kam kanu jing don kam ni don lang dekat berfikum ke sang samla ki bala no usunjang benhei na kamta ka baha kamiat na kamta ka suksan hapo kani ka sinong at kor bi jingi te sai sien ni kan ba kani program kalong ka bayai be nanti bang kerpa do ki samla lani kini kilong me kilong pa ki sai rangba ki bawan ban senran agi jing kirsan ka pura na kamta juki kenang ba namta ini samla jong kalak kot pulun ha ka ba maki ha ni sina banwan ro kin sanang la shu ban penbi ki pun tli program ki bai dai kat kum ki temu jang no ki jongki te nak leng jonga tang ni kindet tin kublai shipun kublai sejar ngo ipi baro tengi na jing thapti ka ba jam namta i chairman jong kasnong iba kitbor karngor kublai shibun yang tu ka kentin kintu kan pham na kaliang jong pi ngi ho yong ba hang ni halat kor ki bun ki sap ki telan ba pidon baro ngidon kisah kacalan iwe ba iwe te khulis bun Michael Pengro belum uhus jong ni ke program bat kumju aga jing senran lem jong i samla risha mensong ki badai ki aktor bat ki actress ki ba mikmat na ka shillong artist te hakni ke pol mata penpa uji sungu penkong ya boleh jai kendan bala kerku kerdo ini akaba ngeladan aprang kemat kafat kemsai baklan ban ngala ban lumlang apo kani kamadan ilaka jongka
lạch co đo bal pelun. Tiada kulai ya lạch co đo bal pelun kebelai jingbet ya kaseng samla senong lạch co pelun ban pelong ya kini kata masa telang nama nadu usnama jakat sau ngam semla asyuk ban pelong ya kum kini kata masa nam ta kecing matoi jong kisamla bat kacing kiu seberang jong kasenong lạch co hi bro kawai ngapan pau kecing sau keman ban yang agani kapul ban i yak pai ban long senong jong kasenong lạch co kibalawan ban ai musim ban sampon kam tam ya kini ki khun samla jong kasenong lạch co kibasyam mata nadu mene man singi nadu ka dancing singing bat kam tam mata kejanmin kibalawan ban sakhi ya kini kecing ko rangan sai bat thai bhabreu kalong keski sakan mau ya kasang samla senong lạch co pelun ya kasenong lạch co pelun bat kam tam i baro kiba lawan ban sakhi ban ngam semla ban medul bakum kini kita masa ngila ban pelong apo kini kasenong lạch co be kejongi tengah kublai ya kirang basnong ki bala bandar lang ni nado rang basnong jong nong daneng jong kalat kol ni bat kumjuru ya kirang basnong jong kalat kol mauri lom he ki bala alam kita kecikesan nam ta kesang samla ban pelong ya kini ke program agani ke sigi ke pemeta kam tam na kaleng jong kumu event manager bat haju ke pol kumu chief advisor jong kesang samla ngai kublai kerpang ya kesang samla lạch co pelun ke bala sim kini kesenjam bat pelong akum kini kicai program bat kam dei ke besok kiru bat pelong kini ke program ke bahe bat ke balong gran hadu kini kam tam ngai kublai ya kikime kikpa jongki contestant Miss and Mr. lạch co namal lem da kikime kikpa ki penslu ki ai mensim bila ki kun samla ban mi sikman ngathai kalong ke bahe ba nakaleng jongki organizer kan pelong kum kani ada kimdan nong semata ngathai kalong ka bae bat kan peta e keburam jong ka senong lạch co hi bro ka bae ta khlei ya bro ki bae dan mata lang kani ka program ka jongi nadu mene man stam bat hadu mata ka janmit ka balong ka bayaj bae rati bangai skam ba ka cing pelong ya kani ka tamasa kan long ka cing ku ka cing matai nam ta ki samla jong kasenong lạch co ki badan kata sap katanan bat ke badan kata ka cing nang ka cing slol ban mi skamaru ban pau ya kata sap ke bau bleu la ka pang hapi tena kaleng cungang nembun kentien hi namal babun kwa ban pet saya ka final round nam ta kini ki contestant tengah kublai ya phi paro kam tam kini bala support ya kasang samla habade ba cing lot cing sam bat kam tam ya phi ki ba wala da dei ka cing sim tiket cing ke baren andai ai ba ka cing snok ti jong phi kan ra ya kata ka cing jom ya ka cing thai kam jong kasang samla namal kai ka ba ngidon ban pen sngau ka long ba lada ngyo fun bun si bun ka fun ngala ban irap da kinu kila cing ram ya kilong yang ki bedong apo kani ka senong lạch co be ka jingi te tang de kini khindir ka tian hina ka leng jonga te karban ba phi kum kinong senong panai kata ka ketiga man ketiga dang ban kasalem ya kasang samla jubun kileng ban na kaleng kasang samla ru kadi trai nam ta ka bahag met jong kasenong lạch co hi bro ka wai te gar paru ka samla ki bakwa ban long membah po kasang samla senong lạch co pelun bakin soba ba dikendu presiden secretary ba ngila pen kredu ya ka enrollment form nam ta ban long ki member ki bapura jong kasang kanang ba ngila ban trai kam ba susu nang ni sakman ha ki pol kisem ki banwan te tang ni kini khindir ketian hi kublai sibun te kublai sibun te ai ting tham jam nam ta iba Johnny Star Mauri iba longru chief advisor and event manager jong kane ka tamasas telang arajar arpusan te kublai sibun dei lengba jong pi ngai scam makini barot kinsa orlong mentakasi te ublai nak kukurdo ya pi lembag ai kasem jong pi bat parlok par jong pi bat kumju ya barok ki volunteer te ngas ai kublai sibet si babun ba ai kublai ta Tang na cik thap ti nam ta ke GM Foundation tinggal cik thap ti ka macam nam ta i madiang i jongi da kalian jong ka silo artis hila hora iba kensai ta si te idam mesnyu kendian up
kaliang kecengang amdon ni bangan peni sapi tan si kentin i dialog komedi iba ngala dap penmi haka funny video pi nakaliang keceng pi bikin mau kano ka dialog ka ba pis ngau tenat iya kuma kapun engkong tempat thai ngat khot yang sai si sen ban aku buar tengah terai bila thai kuyin are dabna khot arsen rompat thai tengah kabulai sen mo kuyin ang bos na oi ran nakata kapor dia ta sakaway ka dialog pat kabakumno taray pi kan mau dan napre pi kan mau siapa senduk ta katubang ane soy udah kentiar te tai wang ta tang kita sekitar ketir dialog mau ban pensa jikan mau ya ka komedi ka ba film juga baik Contestant number 1, Joey Sika Lindo.
quite the job. And we also have another judge, Taide Nikita Namram. Please give a applause. Miss Laikor, Arajar Arfusan. Natarai Pila, Linga Pila Pisa, Pila Wabatimna. Let's go, everybody!